Auninaran, Bento Bobo, Anesan Comunidade, Cinco Bobeto, Alia, bueno. Senhor Bento Bobo husi aldea Oenoa, suku Bobo Meto, posto administrativa Oesilo. Senhor Bento Bobo afirma kata nono governo agora dehang ukun hodiadia sistema no buat hotu. Atu no neha sai povo chiquia no mukit, liu ba desenvolvimento. Mai Beto agora sidauk implementa buat ida ba povo. Liu ihaw ay kusiraiwa, funcionários contratados barak makahapara. Depois ba desenvolvimento ihaw ay kusiraiwa mos parado. Hanesan alargamento estradas husitono ba posto o asilo. No mos alargamento estradas husi pontino fefan bato ihaw ay nuno. Aqui na reunião expressa, governo agora o conhece ato mais hadia sistema, o hadia boto tudo né? Acontece pouco. Então agora a minha reunião, ninguém vai estrada. Estrada é quando a minha filha Hanoi, a minha observa, o governo mungkin estrada itu orang, rumah itu orang. Então estrada silakan subuh tambah sila. Orçamento maklai haka, ay orçamento menos kan, ay orçamento mak lato. Itu a minha Hanoi, a minha expressão. Quando o governo hadia estrada né, udan agora mais da lá, kita tamau da fulan udan atau perpala cemayon. Mana basic estrada né, motor tinggal luar hotu. Or sila maka ita for salba governo. Semak salah, popula salah. Governo makukul raga, tinggal hadia programa ou desenvolvimento lebih mak acontece ia base ou ia suku. Ako comparado laos tu estrada husi oi baha husi tona mai to asilo ne itere mo ma so na me ko ho oi baha ne mota agora udan atu tune umane be mak basic ne tengka mota loro tamba programa lalau programa amel la di la coisa dehan governo ne na ukule dia programa mak lalau la dia semak ukul ami usba governo semak ukul bela hadia programa ne be mak implementa ona ia povo lelet la bela tau kor meang kor muti ba governo mak ukul tino governo ukul ne programa balbalu hasai kete no le nomor 3 sila ko hasai na tambah sama ka line hambrik dona imi governo ko hasai tambah sila. Tuir Senhor Bento Bobo ni observação kona no governo dehan. Governo ida agora buat barak makahalakon. Hanesan programa cesta básica osan bainan isi rua subsidi $200. Programa balak uno governo anterior ne implementa ne anesan osan perika $200 depois ma osan ba inan falo depois ma seseutan na implementa how tuir governo den kata ami ukun atu hadia sistema hotu bemak povo enfrenta povo hasul how for laos exemplo intelectual informeiro o doutor agora sai sira sai hotu sir bolo fale sidau tamat semana mas serviço fale ba hospital ni lo sira tur hel ba ita la mai lama sir halele tu hasai serdana ne sira para tu tapi istalo la ya orçamento ami hanoi quando semak hukum bela amenta intelectual lebemak hatene for ay moro hatene halo de momento ba itanerai.
Senyor Bento Bobo hatutang katak. Presyo fos agora sa makas ia suku Bobo Meto posto administrativa o asilo o ekusi raiwa. Fos 20 kilo nian agora sa eba $18. 25 kilo nian agora sa eba $20. Observação husi Senyor Bento Bobo katak osang husi povo seiba fali ba povo. Preço forte agora, né? Isso compara com o governo anterior, né? Forte a $13, cara. $12 sai, falei $17. Sabe, o governo sai a ossa lá para força automática, falei para o povo, né? Agora, $17, $19. Bela tahu $20. Bela tahu $20. Tuil hau nak observa. Quando o governo hukum dele hatul foreign force. Tambah governo pasal force mai fale ba pengjadi. Lebele kita foreign ba $9, pai tole 20 ne hau tuil hau nak observa ne ladia. Senyor Bento Bobo hatutang katak. Sasan agora folin sa makas liliu ba folin fos. May bihanesan produtos lokal o animal sira na be folin la iha. Tamba ejekusang orsamento iha railaran minus liu. Liu ekusi raiwa. Ami holan fati. Tamba agora começa o agosto ba wen ne haham husi komdale menos setembro. Quando preço de saiba 20 komdale sempre. Tamba ita fala hito. La iha. Osan ita fana fahai on kamanu amba merkado mas tolba Alaska. Tamba la iha ematu hol. La iha ematu. Mas uluk ne lori fahai sin uluk quando ita hare compara ho gure enjangan quando ita lore manu ka fahai ka modo ka quando ita lato merkado mas buatnya kolektif tambah uluk program berbara governo hasai osan atau fahai ba comunidade hotel Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutau notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.